Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Ta zgodba je šla od ust do ust. Prehajala iz rok v roke. Iz generacije v generacijo. Vse je tam, če tudi je skrito. V reki videti obraze, podobe teles in živali. Za hip uzreti nikar mano, videti nekaj več, dušo reke, neba. Uslišati odmev pračasa. Lutkovna predstava Gora, ki jo je porajala koprodukcija Lutkovnega gledališča Ljubljana in Stalnega gledališča Furlanije, Julijske krajine, izgovori mitično zgodbo, ki izgradi most med tihotno ravnino in hojo po oblakih. Giulio Settimo, režiser, dobrodošli. Smo v dobi, ko je za verovancov vsemogočnost človeka vendarle vse manj in manj. Ali morda v tem trenutku z nekaj več pristne naklonjenosti prisluhnemo izročilu starovercev ali naravovercev, ki doumevajo svet, v katerem človek pač ni krona stvarstva. Hvala lepa. Oggigiorno effettivamente viviamo un momento di cambiamento, soprattutto grazie alle nuove tecnologie che portano l'essere umano a estraniarsi dal naturale, a isolarsi. Quindi penso che come tutte le epoche è naturale rispecchiarsi nell'epoca precedente, anzi 2 epoche precedenti, quindi non più a degli anni 80, 90, 2000, ma precedentemente, quindi 60, 70. E di conseguenza negli anni 60-70 abbiamo vissuto una rivoluzione per l'essere umano, un dopoguerra, un attimo di crescita, un riallacciamento alla natura, all'essere umano, dopo un momento di separazione, al riunirsi. Quindi credo di sì, che l'essere umano oggi, quanto più cerchi di estraniare e di vedere non più l'essere umano come un superuomo e magico che potrà fare qualunque cosa, ma cercare le risposte in natura o comunque in qualcosa che va al di là delle sue possibilità, in qualcosa che effettivamente può essere al di là della propria comprensione e al di là del proprio potere. Solo così allora si possono accettare alcune delle situazioni che oggi ci circondano nella vita di ogni giorno. Z Goro udejanite svojevrstno mitično zgodbo. Resnična zgodba nenazadnje razkrije nastanek mesta, ki se je dvignilo ob vznožju majhne gore, Gorice. A še precej bolj spregovarja o tem, kako si smemo razlagati svet naokoli, z nepreklicno vlogo narave v tem svetu. Mar ne? Effettivamente Gora non vuole darci una risposta, Gora no, però Gora vuole darci una possibilità. Infatti è interessante perché noi siamo nati e la storia nasce per raccontare la storia di Gorizia, quindi Gorizia e Nova Gorizia è un progetto che nasce in questa maniera qua. Però nel creare un mito e quindi creare una storia che possa valere per tutta una popolazione più larga, più vasta e quindi portare gli elementi tipici della storia agli estremi e quindi portarli al mito, ci è capitato di creare una storia di Gora che in realtà potrebbe andare bene per qualunque tipo di città, o meglio, qualunque tipo di città con questa costellazione, quindi con la montagna e sopra un castello. Per primis Ljubljana, ci scherzavamo l'altro giorno, dice vedi la scena finale dello spettacolo? Ricorda un po' Ljubljana? In realtà sì, perché bene o male era naturale, è sempre stato naturale per l'essere umano cercare il punto più sicuro per la salvezza e questo punto è sempre stato in alto, quindi è normale per l'essere umano tentare di cercare il punto più alto della montagna e per questa logica allora la storia di Gora può essere assolutamente universale in generale come esseri umani. L'altra cosa curiosa è che non è soltanto il punto di vista dell'essere umano, ma è proprio il punto di vista della natura, quindi non è l'essere umano che crea qualcosa per salvarsi, ma la natura che si rende conto del valore dell'essere umano, di quella sua particolarità e decide di dargli una possibilità di vita. Quindi sì, è assolutamente una storia universale. Kamnite so skrivnosti.
Njihova uročujoča moč ima ključno mesto v strukturi gore. Kot je zaupal Pavel Medvešček, so staroverci nemalo pozornosti posvečali kamnom. Posebno vrednost so izpričevali zaobljeni rečni kamni, ki jih je tisočletja brusila voda in jih polnila z mogočno silo reke Soče. La pietra ha sempre rappresentato uno degli elementi più importanti per l'essere umano. Bene o male, i primi oggetti che modellava l'essere umano lo faceva con la pietra, sono i primi utensili, quindi il legame tra pietra e essere umano da sempre è molto stretto. Poi invece nella società di oggi questo rapporto è cambiato, adesso con le pietre abbiamo un rapporto più su queste pietre un po' speciali, sui cristalli che portano il potere, quindi non si è perso in questi migliaia di anni questo rapporto tra pietra ed essere umano. È cambiato sicuramente, perché come tutto svolge un cambiamento, però è normale anche tornarci, quindi è normale anche ricercare il motivo perché queste pietre sono così importanti. Ad esempio, uno dei motivi che ha portato noi a dargli un valore molto forte è stato il suono delle pietre. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro di ricerca sul suono delle pietre e quindi sugli strumenti, diciamo, pre-Homo sapiens, possiamo dirla così, proprio i primi strumenti musicali che ci arrivano ancora oggi, perché bene o male la pelle o tutto il legno tende a morire nella storia, tende a perdere la propria forma. L'unica cosa che rimane è la pietra. Anche la stessa Caberza, in realtà abbiamo pochi documenti che ci assicurano come era fatta e comunque come ha vissuto fino adesso. Mentre la pietra, abbiamo trovato dei interessanti documentari su questi cilindri di pietra che nell'antichità venivano utilizzati per essere suonati. Quindi ogni cilindro con il suo bastoncino dava uno speciale suono. E questo suono poi è stato un po' per la regia dello spettacolo l'elemento, secondo me, di congiuntura tra la natura e l'essere umano. È stato proprio questo poi per noi l'elemento importante di collegamento, proprio perché queste pietre che danno il suono rappresentavano un po' quello che la pietra in sé non aveva, che è stato l'essere umano a dare alla pietra questo suono. Quindi Gora è affascinata dagli esseri umani proprio perché loro emettono questi suoni, cosa che lei invece non ha. Insomma, è un bel ragionamento sul potere delle pietre, quindi il potere della pietra non solo come oggetto solido e potente, ma anche a livello proprio sonoro, un elemento molto forte. Bellissimo. V predstavi Klep, klep, plosk, plosk ste z Anselmom Luizijem razodeli raznotere glasbene zmožnosti človeškega telesa. V neverbalni uprizoritvi Najboljši prijatelji ste s Peđo Gvozdičem vse like ustvarili iz balonov. V predstavi Pulcinella Disaster Show ste eni najslavnejših ročnih lutk v zgodovini domislili novo veščino, igro z žogo. Kakšna mora biti snov Giulio VII, da vas izrazito pritegne, da nagovori vaš umetniški vrvež znotraj? Interessante domanda. Io sicuramente sono sempre stato interessato dalla tecnica. La tecnica per me è una base da dove iniziare, quindi sia il materiale ma anche la tecnica. La tecnica in sé, ad esempio sui palloncini, sui Migliori Amici, l'idea era di sperimentare quanto si potesse fare con un palloncino, quanto questo potesse diventare teatro di figura. E in Clap Clap invece proprio eliminando il teatro di figura unicamente col suono delle mani, con la body percussion e con l'animazione delle parti del corpo, cosa si poteva creare e cosa si andava a fare. In tanti spettacoli tendo a partire dalla tecnica, ma anche in questo spettacolo qua, anche in Gora, la tecnica per me era importante, quindi la scelta che abbiamo fatto con Enei del materiale che abbiamo scelto, del tipo di pupazzi che abbiamo scelto, per noi era molto importante, anzi ha permesso poi la creazione della storia. Sono delle cose che sono andate a pari passo, non è che abbiamo creato la storia e poi abbiamo fatto una regia sopra, essendo un progetto d'autore. Già con Enei avevamo scelto, ok, andiamo sul naturalismo estremo, vogliamo pietre vere in scena, vogliamo veramente elementi naturali, o andiamo a creare uno spettacolo invece specchio della realtà, dove in realtà è finzione ma andremo a dargli un valore
vero e veritiero. Abbiamo scelto su questa seconda versione proprio per anche le dimensioni dello spettacolo. Lo spettacolo non è piccolo, può essere rappresentato in spazi molto grandi e quindi ci ha portato a fare una scelta del materiale, di un materiale di un certo tipo di pupazzi di questo tipo. E quello che è una caratteristica particolare di questo spettacolo è anche la tecnica. Non sono marionette, non sono burattini, ma abbiamo tentato di ricreare il pupazzo primordiale. Quindi come nasce il teatro di figura? Attraverso i primi riti che di solito sono riti funebri. Quindi i nostri pupazzi rappresentano i nostri antenati, rappresentano coloro che non ci sono più ma che ci hanno insegnato alcune cose. Quindi anche le caratteristiche che poi Enea ha dato ad ogni personaggio vanno a raccontare una piccola storia di questo personaggio, che poi il pubblico in realtà non vedrà questa storia, però agli attori ha dato la possibilità di crearci dietro invece diciamo uno scheletro emotivo, anche uno scheletro storico per dare una voce e dare una personalità a questi personaggi. Quindi sì, la tecnica per me è molto molto importante, poi si vede nei lavori, ecco. Enza de Rose, igralka, ustvarjalka glasbe, pedagoginja, mitični gori, domisli glasbeni jezik. V uvodnih taktih predstave zaslišimo obredno glasbilo, sončno kabrco, glineno piščal trikotne oblike, ki je v staroverski skupnosti pomembno označila praznik pomladi, denimo, slišati jo je bilo tudi ob kurjenju kresa. Slišimo tudi zapeto pesem. Kdo je Enza de Rose? Enza de Rose ha avuto questa capacità e anche il genio di riuscire a riconoscere in questo spettacolo che la musica è un elemento essenziale, però non è soltanto musica, è atmosfera, è ricreare la natura. Infatti lo spettacolo non ha quasi neanche un momento di silenzio. Lo spettacolo dall'inizio spettacolo fino alla fine ha sempre, se non musica, i suoni della natura. Quindi è andata a fare una ricerca sia sul fiume che sulla foresta, in generale sulla montagna. Lei è una persona a cui piace la montagna, quindi le piace la natura, quindi è stato facile per lei trovare questi suoni e dare vita alla scenografia e a tutto il complesso. E in più, per me è anche stata la sua capacità, riuscire a trasformare questi suoni in fantasia. Nel senso, il momento in cui succede il momento fantastico all'interno dello spettacolo teatrale che i bambini riconoscono, la musica va oltre e quindi si trasforma, lo stesso suono del fiume diventa una melodia astratta che però è capibile perfettamente per quello che sta succedendo, che non porta tragedia, e anche questo per me era importante, non porta paura o tragedia, ma porta una cosa diversa, perché la natura è così, la natura semplicemente è se stessa, non è cattiva o buona, semplicemente segue il suo corso. E così è la musica di Enza in questo spettacolo, riesce a essere assolutamente non di parte, però comunque rispecchia i criteri del teatro ragazzi, che sono quelli di dare ad ogni personaggio un suono riconoscibile. Quindi gli stessi suoni, il pubblico riesce a riconoscerli, vanno a potenziare i personaggi che abbiamo all'interno dello spettacolo. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Ogabno! Tajda Lipicer dramaturginja, v ki peče tajinstveno snov gore, vstopate kot soavtorica in dramaturginja potemtakem. Enega od premislekov bi smela izreči naslednja premisa. V času, ko je bilo vse ravnina, ko dnevov ni štelo sonce, temveč luna, ko so nebo osvetljevale 4 lune. Takrat se je ena od teh 4 lun razpočila in iz njenih razpok so priletela semena, ki so padla na zemljo, in iz teh semen so se rodili prvi, ki so naselili to veliko ravnino, in to so bili živo kamenje oziroma velikani. Zgodba gore je zgodba o nenavadni velikanki, ki je nenavadna zaradi tega, ker je majhna in tudi ne želi rasti. Ne želi pa rasti zato, ker jo sliši zvoke, ki jo obdajajo, in ko se poveča, ugotovi, da te zvoki izginejo in potem se zaveže k temu, da ostane manjša in ostane nekako v stiku, v bližini s temi zvoki. Ta citat, ki ste ga povzeli, je pa v bistvu
nekako kolažno povzet iz knjige Z nevidne strani neba Pavla Medveščka, pri kateri gre za zbrana pričevanja starovercev z Posočja, iz katere sem precej črpala pri snovanju tega avtorskega besedila. Ta zgodba o gori, ta osnovna premisa nenavadne velikanke, ki pa se ravno zaradi te nenavadnosti lahko zbliža z ljudmi in v nekem trenutku krize potem tudi njim priskoči na pomoč, pa je v bistvu ostala precej ista in nespremenjena od samega začetka, ko smo začela leto pa pol nazaj snovati to zgodbo, v kateri se veže potem tudi še motiv nastanka mesta, Gorice, Nove Gorice, ampak bi lahko bilo to pravzaprav katerokoli drugo mesto, tako da gre pri zgodbi za neko mešanico nekega fiktivnega ustanovitvenega mita, zgodbe o velikanih, zgodbe o verovanju v naravo, zgodbe odnosa do narave. Leta 1331 so iz Čedada prišli prinašalci nove vere, krščanstva torej, in v Posočju začeli nasilno pokristjanjevati. Rušili so svetišča starovercev in jih neusmiljeno preganjali. Staroverci so potem takem imeli še kako utemeljene razloge za molk, ki ga je leta 1953 začel prizadevno mehčati prav prej omenjeni Pavel Medvešček. Vse do leta 1975 je obiskoval neprecenljive pričevalce in si vestno zapisoval. Kot ste dejali, osrednja oporišča za uprizoritev gore je najti v monumentalnem delu Iz nevidne strani neba. Kako še gradijo odrsko stvaritev? Namreč, ko govorimo o delu Iz nevidne strani neba, imamo pred seboj hibridni izdelek, ki nima primerjave v svetovnem merilu. Ja, drži. Meni osebno je to delo izredno fascinantno, prav z te pozicije tega, da so bili staroverci zavezani k molku. Fascinantno mi je, kako se potem tudi v samem delu pojavljajo etimološko nejasne ali pa nenavadne besede, ravno zaradi tega, ker so se zaradi zavezanosti k molku morali nekako znajti, kako zakamuflirati v bistvu svoj sistem verovanja v neke prikrite oziroma v neke nenavadno zveneče besede, in so ta molk tudi zelo skrbno varovali in ne molk tudi kruto kaznovali. Fascinantna mi je bila ta pozicija tudi z vidika, da tukaj ne gre za neko institucionaliziran princip verovanja, ampak in tudi pravzaprav ne za tak princip verovanja, kot ga poznamo mogoče iz nekih monoteističnih ver, ampak pravzaprav za nek razširjen, globok svetovni nazor, ki je zakoreninjen ne samo v verovanju, ampak v načinu življenja, v odnosu do narave, v odnosu do sočloveka, v odnosu do telesa, v nekem socialnem strukturiranju, in seveda ni naključje, da se je staroverstvo razvilo in ohranilo v tej meri prav v Posočju, ki je že zaradi svojega reliefa nekoliko bolj neizprosno in težavno za preživetje. Smisel staroverstva, pri čemer se staroverstvo uporablja tudi pogosto kot slabšalen izraz in je tudi v knjigi predlagan alternativen izraz narovoverstvo, seveda predpostavlja odnos človeka do narave, ki temelji na tem, da ima človek pravico bivati v naravi in v tem svetu, ampak tudi dolžnost do nje. In to se mi je zdelo izredno fascinantno, ampak do tega staroverstva sem pravzaprav prišla preko tega, da je režiser na začetku prišel z idejo zgodbe o gori, o velikanki, in hkrati kombinacije tega ustanovitvenega mita, in sem potem začela razmišljati, kako bi zdaj to zgodbo nekako bolj aktualno aplicirala na goriško okolje. In sem se zaradi tega potem spomnila staroverstva in sem se potem nekako na podlagi tega začele stvari povezovati. Tudi v njihovih zgodbah lahko najdemo različne tipe velikanov, ki so preoblikovali to
ki so preoblikovali veliko ravnino, in te citati, ki sem jih prej omenjala, so v bistvu samo neki izbrani drobci iz zgodb te knjige, ki niti niso mogoče toliko vzročno-posledično povezani, kot so potem umeščeni noter v besedilo predstave, ampak so mi služili kot neki motivi za vzpostavljanje konteksta, za vzpostavljanje logike tega sveta. Ampak velik izziv in tudi skrb, ki me je vedno spremljala pri pisanju, je bila to, kako ravno zaradi te kompleksnosti in tudi krvave zgodovine, ki spremlja staroverstvo, to vnašati z neko mero spoštovanja, previdnosti, da ne bi izpadlo, kot da gre tukaj za spoprijemanje z neko eksotično stvarjo in za neko kulturno apropriacijo, torej za neko prisvajanje brez zavedanja širšega ali pa globjega konteksta. Tako da bi pri tem vseeno poudarila, da zgodba, ki jo gledamo na odru, ni zgodba, ki bi izvirala iz staroverstva ali pa bila o staroverstvu ali pa uprizarjala sistem verovanja in prepričanja staroverstva, ampak gre za bolj črpanje nekih motivov, na podlagi povezanosti z okoljem, z naravo, pa tukaj vseeno še mogoče naivno verjamem, da kljub temu, da je mogoče nekoliko bolj poenostavljena reprezentacija, da prikazovanje vseeno nekako legitimizira in daje prostor temu. Na sile narave je moč vplivati z magičnimi dejanji, ki jih je srečati tudi v sveži predstavi. Staroverci so imeli navado oplesti kamenje in nato nanj položiti kačjega pastirja, ki je z velikega kamna, ki povezuje rodove prednikov odletov in svojih kril raztrusil želje, denimo. Ja, kar se tiče odnosa do narave, smo se z režiserjem tudi tekom priprav na uprizoritev in tekom pisanja teksta smo se veliko pogovarjala, kako v bistvu, ko delamo predstave, ko delamo gledališče za otroke oziroma bilo kaj, kako reprezentirati naravo na način, ki ni pokroviteljski, ki vseeno daje nekako več neke avtonomije, ker se mi zdi nekako, da bi lahko hitro zapadli oziroma da se hitro zapade v neko antropocentrično pozicijo, ki si svet in naravo razlaga samo v odnosu oziroma samo v nekem vzročno-posledičnem vplivu do človeka. Torej, nekaj, kar se zgodi, ima povezavo z mano, ker sem jaz tukaj. Recimo, to bi bila neka poenostavljena pozicija. In v nekih zelo začetnih fazah mislim, da da je bilo potrebno prepoznati to in nasloviti dogodke, ki se odvijajo v naravi kot nek proces, ki se odvija ločeno od človeka, vzporedno s človekom, ampak ne zaradi ali pa za voljo njega. Tako da je potem na ravni besedila tudi dostikrat nakazano, da bi nekaj, kar si recimo vaščani interpretirajo v neki smeri, bilo lahko pravzaprav tudi naključje. Tako da je ta pozicija ohranjena, a je zdaj to res ali ni zdaj to res, kar se mi zdi nekako ključno pri razmišljanju o tem, kako razmišljamo o vlogi narave in o vplivu narave na naše življenje. Najlepša hvala, Tajda. Hvala. Z nami je avtor likovne podobe Enej Gala. Podobje gore se navdihuje pri svečeniških lutkah iz predantičnih časov. Ali ne? Ja, malo smo gledali te razne votivne skulpturice ali pa pač te razne Venere. Ne. Nekako sta mi prišla ideja, pač, tako, tudi zaradi dimenzije samih lutk. Pač ne toliko majhne, ne pa preveč, ne, ker vseeno scenografija potem je na velikem odru. Gora je na toliko načinov mistična, vemo, da je v njenem osredku staroverska nit, ki se plete v šir in dal. Kako, Enej, ste vi začutili izročilo, ki ga je s toliko pretanjenosti, odgovornosti in sočutja do nas prinesel Pavel Medvešček?
Mislim, to po mojem, jaz sem iz Nove Gorice, ne, in dosti preživljam čas v Posoški dolini in tudi na Krasu in po teh krajih, ki jih je Medvešček obiskoval. In mislim, da je to neka taka najbližja stvar, najbližja stvar religiji mogoče, ki bi me potegnila, ne, ki jo čutim nekako domačo, ne. In mislim, da tako kot jaz še dosti drugih somišljenikov oziroma pač ljudje, ki živimo v teh krajih, se mi zdi, da to nekako, mislim, se tudi pozna za reči na knjigi, ki je ena najbolj prodajenih knjig, vsaj na raznih festivalih knjig, kar jaz poznam. Recimo, je to nekaj, kar dejansko smo komaj čakali nekako, oziroma ko je prišla ven, je bilo nekako pač, seveda. Ne. Mislim, neko tako, to izročilo je v bistvu ena taka potrditev, nekako se počutiš, potrditev v temu, da se lahko počutiš doma v nekem kraju, ki ga nisi zares poznal mogoče, ali pa pač si poznal, pa ti je zdaj to vdahnilo še neko dodatno mistiko. Ne. Ko ste torej domišljali med ostalim svojevrstne totemske lutke, opravičujem se, ker sem nenatančna na tem mestu, ste gotovo še drugače in znova obiskovali svoje domače kraje. Mislim, tudi ta glavna lutka gore je v bistvu prav to bila, ne, kot nek skupek rodnikov, ki potem sestavijo lutko, in to se mi je zdelo fajn, da mogoče res zgleda kot en kup kamnov, ki skupaj potem se oživijo in postanejo neka entiteta. In mislim, na ta način pač odvedno tudi sam, ne vem, nosim kamne po žepih in jih zbiram. Zdaj, ko je celota sklenjena, malce tautologije, kako zelo narativna je scenografija, oziroma v katerem segmentu je njena narativnost najizrazitejša, bi dejali. Težko je soditi lastno delo, o tem ni dvoma, pa vendar. Vse je narejeno tako, kot da je narejeno iz kamna, ker pač si zares kamna nismo mogli privoščiti zaradi teže. Skulpturice, ki so recimo ptič ali pa, ne vem, ali pa pač tudi lutke, ne, so en toliko stilizirane, en toliko vzete iz nekih starodavnih estetik, niso abstraktne, ne, so zelo narativne v tem smislu. In pač pri tej vasi, ne, ki je znotraj kamna, smo se nekako navdihnili nad nekimi takimi kraškimi ali pa starodavnimi bivališči. Mogoče danes jih največ vidimo podobnih na Krasu, no, kjer tudi jaz izhajam na nek način, no, pač stare starše iz ene strani imam iz tam. No, mogoče tudi to, ne, da pač to staroverstvo dejansko ni bilo samo v Soški dolini, ampak se je razširilo dlje, ne, tudi na Kras, tudi ne, na razne te predele primorske, pa tudi ne samo primorske, ne, mislim se. Najlepša hvala potem takem. Hvala, Edej. Čudovito. Pojdi z mano. Igralca in animatorja Aja Kobe in Martin Mlakar, v osrčju gore je gosta moč. V podtkivu pa spoznanje, da ima človek prav res pravico bivati v svetu in vendar je zavezan odgovornosti, da vzdržuje naravni red in skrbi zanj. Kako vstopiti v staroversko snov, se mi zastavi zanesljivo ne na hitro. V staroverskih skupnostih se je namreč vse zgodilo v varnem zapečku in predvsem počasi, kakor to pritiče vzgoji dreves, na primer, v čarobnem miru. Kako sta pa vidva vstopila? Kot je stavek v predstavi počasi in previdno.
Ja, nekako je res taka zelo zanimiva tema, neka nova tema. Jaz priznam, da prav v tem staroverstvu nisem veliko vedela prej, tako da je bilo to za mene povsem novo. Smo pa v bistvu z navodili režiserja, s tekstom, ki je pač prišel kot predloga te predstave, nekako skupaj vstopili v ta svet starovercev, kjer tudi nastopajo zelo posebne lutke. Namreč gre za namizne lutke, ki so kot nekakšni objekti, v resnici totemi. Totemi, ja, kipci. Ki imajo zelo take posebne obraze tudi, ne? Ja, hotel sem reči to glede tega staroverstva, da jaz sem v bistvu iz posoških krajev, jaz sem z Nove Gorice doma, tako da v bistvu je to meni bil zelo zanimiv material, ker v bistvu nisem dosti vedel o tem, čeprav pač sem iz tam. In mislim, zanimivo mi je bilo, ko smo se pogovarjali o tem, kako se je to prenašalo naprej in kako so v bistvu ljudje mogli biti s tem previdni, komu zaupati, komu povedati, zaradi tega, ker so se bali seveda krščanstva, da bi jih obsodili, da so čarovniki. In v bistvu predvsem pa pač gre pri tem staroverstvu v neko vero v naravo, v neke naravne stvari in kako se pač, mislim, kako se naravno odvijajo stvari. In je v bistvu, če to vzameš kot neko osnovo, je staroverstvo v bistvu nekaj, kar zelo pomirja. Ko lahko rečeš samemu sebi, da zaupaš naravi in kako se pač stvari zgodijo, da je pač del tega. Ja, jaz bi se navezala na njega, da glede na to, da živimo v svetu, ki vedno bolj se nekako odmika naravo stran oziroma jo uničujemo in jo prilagajamo svojim potrebam, se mi zdi, da so ravno v teh časih tega staroverstva nekako so... Oni so obratno delali. So obratno delali. Oni so, ko so imeli nekakšen problem, nekakšno težavo, so se obrnili k naravi. Narava jim bo pomagala. Verjeli so v to, da jim bo narava pomagala. Verjeli so v to, da če bodo se obrnili k naravi, jo priklicali, jo prosili za pomoč, jim bo ona blagotvorno nekako to vrnila. Luna je igrala še pomembno vlogo v svetu starovercev, niso imeli določenih koledarjev, ravnali so se po najosnovnejšem luninem koledarju, ki se je pričel in se prične z mlajem. Torej, Luni je potem takem pripadlo celo pomembnejše mesto kot soncu. Tudi v gori je prepoznati mistične odmeve lune in kot si že omenila, Aja, mistične, skrivnostne so lutke, totemi, objekti, ki dišijo po starodavnem. V kakšne sogovorke so se razvile lutke, vendarle niso tipične lutke? Ja, tukaj imamo v bistvu 6 likov. 6 likov, ja. 6 likov, ki jih imenujemo. Eden ima 2 podobi. Ja. To je to. Vaščani. Imamo, med temi vaščani se delijo na te, ki so v bistvu nekako preprosti, naivni, in potem imamo 2 modreca. Poglavarko, ki je kot neka starosta te njihove skupnosti, kateri se vedno obrnejo po nasvet in ki jih pač vodi tudi v tem obredu, ki ga v predstavi vidimo, imajo pač obred. In je v bistvu predvsem predstavlja neko spiritualno vodstvo. Ja. In potem je tukaj še rak. Ja, Borut Samotar, ki pa je v bistvu nasprotje tega lika in je veliko bolj stvaren, veliko bolj stremi k nekim zemeljskim rešitvam in veliko bolj praktičen. On je lovec na rake, zna pripraviti poseben zvarek, ki se mu reče rakova moč.
Oba skupaj pa v bistvu predstavljata to vero v naravo, Ja. ki ni samo pač stvarno to, kar pač lahko otipaš, ampak tudi neka spiritualna povezava z tem, kar pač je narava. In vsi ti liki delujejo kot neka skupnost. Niso tudi ta Borut Samotar, kako smo ga mi poimenovali, lovec na rake, je, kot že v imenu pove, samotar, ampak priskoči na pomoč tej skupnosti. Vseeno so vsi povezani med sabo v neko skupnost, kljub temu, da v bistvu v tej skupnosti imajo mogoče različne vloge. Ne? Ja. Tako kot pač mi ljudje. Staroversko izročilo omenja kabrco, Dehnarjevo, Svečenikovo, Poglavarjevo piščal, torej, ki jo je uporabljal le on in je ni posojal. S piskanjem vanjo je Dehnar prišel v stik z vrhovnim, podčrtam ženskim božanstvom, Nikarmano, in z duhci. Velika ali sončna kabrca pa je ljudska. Čudokrasni zvoki piščali zanihajo tudi platno gore. Kaj ne? Ja, v bistvu ta kabrca, ki jo mi poimenujemo, smo jo uporabljali ne samo kot spremljavo, ampak tudi kot način komuniciranja z velikani in mislim, kot komunikacije z naravo. Ne. Ni samo pač inštrument, ampak je tudi jezik, s katerim se narava in ljudje sporazumevajo. Se pravi, glasba je ta, ki prikliče našo velikanko goro. Glasba je v bistvu ta povezava med naravo in ljudmi, kot sem že rekla. In v bistvu je ta zvok, predvsem zvok sončne kabrce. Mi sicer uporabljamo okarino, ker je kabrca zelo krhka in lomljiva. Tako, pa predvsem vsak inštrument, vsaka kabrca, ki je narejena, je v bistvu unikat. In tako da v bistvu ne moremo vedeti točno tonalitete, kakšna bo, pa tako naprej, ampak je pač ustvarjena, potem pa se s tem, kar je narejeno, igra, kar pač da ven iz sebe. Imeli smo tudi privilegij med Gombača na vaji, ki je prišel z svojo kabrco, lončeno, in je zaigral in je bilo res magično. No. Ampak je zelo zanimivo, no, kako... Mislim, da vseeno, tudi če ni prava kabrca, prikliče ta nek zvok iz preteklosti, neko to, da neko to patino ima vseeno, no, v sebi. Ja, pa predvsem, mislim, iskali smo tudi take zvoke, ne, da zvenijo stari, da ni zdaj, da igramo Mozarta ali pa nekaj. Ne. Ja, v to se je pač naša glasbenica Inca Derosa prav poglobila nekako, raziskovala malo ta teren, tudi tam okrog Gorice, in našla neke prave note, ki nekako ponazarjajo te zvoke kabrce. In ki so pač tekom predstave klic na pomoč, klic prijateljstva, ljubezni, žalovanja. Ja, ker kot lutke tudi nastopajo kamni oziroma velikani, gora, travnik. Samo ko se premikajo, se oglašajo. Se oglašajo s svojimi posebnimi zvoki. Tako da smo iskali v bistvu neke zvoke plazov, zvoke kamnov, ki treskajo drug ob drugega. So to pač liki, ki niso samo zvok, ampak in glas in besede, ampak imajo neke svoje osebnosti, imajo neka svoja prepričanja. Najlepša hvala, Aja. Lepa hvala, Martin. Prosim. Hvala. Na Ustinje gore se usede ves svet hkrati. Hvala za vašo pozornost. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.